Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hurmatlı tuğanlar, dostlar, hurmatlı bizim Mustafa kanalının görüşleri. Biz hazır Bazar Koyurgan rayonu 5 ayına gelip kaldık. Nurbek'in atları çıgat tuğanlar. Bu at hazır Ulaka ketip atkan jerinden tartып көріп өткенбіз. Тағы мына жақта 2 атты тартабыз. Нұрбек, assalamu alaikum. Алейкум ассалам. Қалай, жақсымы Нұрбек? Жақсы, рахмат. Денсаулық жақсы, жүресің бе? Жақсы, рахмат. Улаққа кетіп отасың? Ооба. Қайсы атменен Нұрбек? Майормен кеттім Улаққа қаласы. Майор. Ооба. Қайсы, мына майор бұл? Ооба. Майор деген. Бүгінгі чалышта ошондо қайсы аттар чыгат Нұрбек? Бүгін Красавчик деген атым бар. Аны елдер Ақтұмшық деп таниды. Не деп? Ақтұмшық. Ақтұмшық. Ооба. Жалауат. Деп таниды. Өрөөнө таанымал бул жер, көп жерлерге Эми таниды бар эле. өйлө тааныйт. Ат. Ақтұмшық. Баягыда далилдери бар атпы Нұрбек? Ооба, видеолор, далилдери бар. Бул Майор деген ат. Азыр кайерге Улакка барасың? Нокенге кеттим. Нокенге. Ушул ат менен. Ооба. Ақтұмшықтарчы? Алар деле даяр. Алар деле даяр. Алар деле чабылып атат ушу күндө. Азыр мына Улакка полный даяр экен да мына ат, а? Даяр Кудай кааласа. Жөнөдүң Кудай кааласа. Ооба. Иншалла Кудай кааласа. Анда бул аттын дагы эгерде бүгүн Улакка барсаң, мындай видеолорун далил катары тартып койсоң да боло берет. Видеолору бар өзү. Видеолор барбы? Бул мараларды кылып жүргөн. Кече Акманда чоң Улакта мара кылды. Не кандай сорунга? Bir кой 2000 сомго чыкты. Bir кой 2000 сом. Чоң көрпө Улакта. Эми ат шундук көп болду. Сорун ошондой сайдылды да. Оштон бери келди. Оштон бери келишти. Байшакалардан бери келди. Бул ат таанымал ат. Бунун жашы кандай? Жаш 5 асый. 5 асый. Жазга 5 дем, мына мягына жаз келет да Кудай кааласа. Кыргыз жылкыдан экен, а? Дакан, таза дакан. Дакан уругуна? Ооба, таза дакан. Мына. Азыр минимум көргөзүп коебуз муну. Минут эле көргөзөлү, а? Ооба. Анда беркилерди тартып берели, берки. Ооба. Акырында бир минут коебуз. Актумшук менен. Мына экен, а? Шуну мине берейин, а? Ушул Актумшук. Жок. Бул эмне деген? Бул чагылган деген. Чагылган деген. Мине берейин. Мине бер. Мени бакырын көрсөтөм. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Жаныбарлардын азыр тугандар биз бардык карабан көрсөтүп, жаштарын айтып, улагына канчалык деңгээлде. Тамро күнгө чыгып алсак. Марака күнгө, а? Чакайдыр. Мына тугандар биз Месалга да келдик эми. Бул ат боюнча азыр толук маалымат сизге жеткирели. Аттын далилде катары дагы видеолору бар экен, а Нурбек? Видеолор бар, пол Видеолор бар. Бул ат табылып жүргөн ат. Кандай мүнөзүмө бересиң? Аяктан келгендиги тууралуу. Бул жашы боюнча айтсак, жашы 5 жаш. 5 жаш. 2 асый. Бул мына өзүбүздөн Акманла, Осмонтордон чыккан. Осмон Эмил Айстаман алдым өзү. Машина өтпөсүн. Чабылып жүргөн аттардын бири. Чабылып жүргөн аттардын бири. Бунун каны кандай? Канында данчак бар да. Данчак бар. Ооба. Канында данчак бар. Жанагы данчак. Ат негизи мындай күлүктүгү жагынан жакшыбы? Аттын күлүктүгү, улагы өтө жакшы. Машинаны тынбай калды. Ушундайдан машина тынбай калат да. Аттын жаласы, күлүктүгү вообще айыбы жок. Айыбы жок. Ооба, ал жактарында. Любой каалаган жыйынга салып, кер алса болобу атты. Азыр улак сезон го. Чагып көрүп алса болот. Ошо кишилерден жакшы аттар чыгат экен өзү, а? Ооба. Бүгүн эми жетишпейт. Бири күнү. Мына Парсезде өтө чоң улак бар. Чоң улак бар. Ооба, 10 тайы бар, 10 холодильник, 10 телевизор, 10 телефон, $100 10 жолу жакшы улак бар. Ракам берип атат, өтө сонун улак. Ошол жерге келип чагып көрөбүз. Чагып көрөбүрсүң. Ооба. Аттарды үчөөнү тең чагып көрөбүрсүң келип. Үчөөнү тең, а? Бунун бою канча чыгат? Бою 1.60 ашык да. 1.60 ашык. Ооба. Сууту келген бекен бул аттын? Даяр бул чабылып аткан. Даяр ат. Ооба. Азыр формада. Тока ишти кылам деп турат азыр. Мына достор. Иш кылганга даяр ат. Канында данчактын каны бар. Аттын улактагы
Mına Haydi açar. videolarında koyduk tuğanlar. Ошол жерден at кандай кирип чыгып атканын көрүп туğanlar. Баа берсеңиздер болот. Аттын ден соолугуна жооп, а? Ya attın den soğuluğunda nemesinde ayıbı yok kuda kalır. Тарбиясы кандай келген? Tarbiyası hem hoşça zor. Зорбу? O. At adamga karagany hem joş. Аха. Тээп Алан- иштеген жаман былыктары жок. Ulakta topka girgende toptan çıkkanda jaman möңкүп чыгат. Alan ayagı hem gülük de özü. Dançaktın nemesi gülük boladı eken bu. Jaman gülük buldu ağa. Азыр кичине чапсак болобу? Gel bile çabuk görsün. Gel öyle çabuk Çok görsün, lazım, ha? he. Hem hazır bunun senasına jön telefondan göre albayçın. Bu seriyozunu koyan bunu. Öte işenişti atı eкен. Sen işte at tamam yoksa biri günü gelip çağ o şerde geçke. Anam pul sana versin. Бул сандай берсин. Болду. Ulak açıp çağ görsün, jön çağ görsün. Ушундай бастырчы. Крышкасын эмне деп койдуң, Нурбек? Klitçkasını çakılgan da koydum. Чагылган. Top kovarganda çakılganda ile jet kolu da preske. Şap ile jet var. 2-3 möңкөгөндө эле жетип барат. Басы канча коесуң анда? Baсын 10 mingге koyam. 10 000 доллар. Ооба. Bası 10 ming. Жакшы, жакшы. Кудай кааласа, ат ишеничтүү экен. At işenişti at. Любой топко кайсы жерде жыйын болсо туугандар чаап көрүп, ошол жерде пул санаса болот, а? Kuda kalasa bir günü şu özümüzde öte çoğun ulak var. Аха. Jogor kayıldı. Бол. O şerge gel. Ошол Çağıp жерден görü anam pulun bere versin. Эсеп. Кийинки автомобилди көргөзөлү анда. Ооба. Мына достор, элге Актумшук деп таанылган бул аттын азыр силерге мүнөздөмөсүн айталы. Аттын көкүрөктөрүнүн жышылганын туугандар бир көрсөтүп коюн. Бул таза топтун аты окшойт, а? Bu canın aябайт да. Жаны аябай. Baştalгандан бүткүч ортодон чыкпайт. Geçen gün Alabuka'da Aksı'da ulak boldu o çoğun ulaklar. O şerde canı var. Canı aябай geçke жүрдü ortada. Айнаган жерде турдубу? Kaynagan yerinde. Açıda bacam eleman diye palvan çağıp durdu. Tanıganlar videodan görseyen болады. Geçke çıkan yok toptan. Bunun Attın tumşuğundan o şey bacamın karap durup eleman. элеман деген. Açılık. Attı karasan. Там алса болот ошол жерден. Alabuka'dagы çoğun ulakta o şerde 2 günden çıkan yok at. Бул аттын мындай сорундары барбы? Sorunları sana taşlap koyam. Tay tö kırgan bu. Кырып таштаган. At emmi şenişti at da. Tam ayat. Бул да кыргызылкыдан экен, а? Бұл таза өзіміздің кыргыздыкыдан мынау немеде базар коргондо 3 булак деген айыл бар. О жерде Акыл деген бала бар. Досум болот. Ошондон чыккан ат. Таги. Ооба, анын линиясы, бунун линиясы өзү өтө күчтүү. Бунун линиясын алыш кыйын өзү негизи. Ал бала жалаң чоң пулдан сатат. Мына жаны бар. Бунун жашы канча азыр? Жашы 6 асый. 6 асый. Мына жазга 7 асый куда калды. Буну деле каалаган топто салсын анда. Каалаган тобунда. Бул жерде мындай чаап алып кыйнабай эле коелу анда. Айттым го, улакка чаап көңүлүнө жаксап пул санасын. Любой жерге. Любой жерге. Ооба. Ат жаны бар, кечип кетет. Эрде улак дейт. Мынаны кара. Анан ат улак ашканда өтө күлүк. Өтө күлүкпү? Ооба. Топ бузулбай чыгат. Улак ашканда жаны жан чип кетет жаны. Тумшуктун Аттын путтарын көргөз, казыктары ям вообще зор. азыгында айып жокпу? Путтарында куда каласа. О бир жак путу тебеленген жери бар кичине, неме ол ишип калып Балкы экен, а? Ооба, кичине ишип калып туралы, кайта айнап калып, комфортно. Бер жагынан тебеленип тур да. Ооба. Мына караңыздар. Үйүрлөргө коюлуп жүрбөбү болот? Үйүрлөргө. Үйүрдө жүрдү быйыл. Үйүрдө жүрдү. Ооба. Быйыл ошо бажам койду үйүрдө. Топко өзүң лично салдыңбы, Нурбек? Топко барышында вообще Айып жок, а? Айттым го, бу аттарга азыр мен чыгарган аттарга атты жакшы минген аял кишини алып келип мингизсе ham барат. Эркекте мындай. Ама сөзүн алды болду. Ат адам тандабайт эркекте. Жооштугуна жооп. Жооштугу жакшы, эми кылыгы бар да баары. Мындай күчтүү аттардын бир немеси болсо керек. Ооба, кылыгы болот чош. Характери.
Bunun bağısı qanday olur? Bunun bağısı 12 bin. 12 bin dolar. Tuzuk. Bastır koy şu. Mana dostlar. Bunun jol jorgosu var. Yaman basat bile. Özünde bası var ekan da. Jol jorgosu var. Жақсы Нұрбек. Hop degende. Қаққан жерге бара тұрған аттар екен достар. $12,000 алдыға жазып қойдым анда. Баяқында 1 минут қойбайсың ба? Aynen. Улаққа кетіп отқан атты. Vallahi. Ошаны 1 минут қойшы. Мына достар, майор туралы қысқаша маалымат алабыз анда. Бұл ат азыр негізі улаққа кетіп отқан мал екен, жаңа айтып өттік. Майорға қысқаша маалымат берші. Майор hem bir günü gelip görürsün bunu. Bunu da göre versin. O. Acan. Nurбек айтсаң, үшеуінің қайсы бірі не işinesin? Өте күшті ме? Қандай? Üç öten küstü. Үш атаң бірі-бірінен өтеді. O. Üç öten. Bunun жашы қандай? Bunun yaşı hem 4 ası, yazga 5 ası. 4 асы, жазға 5 асы. O. Çekir екен, бір көзі. O. Қараңыздар. 4 асы, жазға 5 асы. Аттың тұяқтарын қараңыздар. Бұл атта өнер күш қысқасы. Öte cindi atlar üç öten. Ulak aşkanda çizemir. Top buzlu açıgat. Anam barganda hem öte küstü var at. Can nemesi менен? Толық күчі менен. O. Майор бұл майда улакка көмбейт ачыгын айтып коеюн. Аха. Бұл чоң келен ат. Чоң келе. О. Ама қауақ күштеген ат да. O. Таза даканын уругу. Анам алегенде майда чүйдө улакка вообще көмбейт. Койду. Аха. Bunun bağısı bile aytılabы? Басын кел көрөсүн анан сүйлөшөбүз. Анан сүйлөшөсүн. Belki üçü ekonomikon gel. Bunun da olsa bir günü gel çabuk görürüz. Mına dostlar, аттың күштілері Нұрбектен шықты. Жалауатта 5 жонда тұрады. Андықтан ат жақсы күшті алам деген ат алам десеңіздер, bir күні ошол жерден 3 атты тең сынап көріп, көңіліңізге жаққанын bağlaşып алсаңыздар болады екен. Солаға береке болсын анда Нұрбек. Oldu. Қаласа 2 номерді экранға жазып қоябыз. Тура келгендер, сүйлөшүңүздөр. Yani. Көтөрүп кетет bu. Көтөрүп зарда күчтүү экен bu да. Зарда күчтүү. Суу айдак экен да. Ана улак ачканда hem жаныбар. Качырап чыгабы. Болду Нұрбек айда бер. Андыктан достор, номерлер экранда.